Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pangako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligayan ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyon ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Ipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi ni po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing form. Inkumpleto ang pang-updated at detalye. Din kaya katamang set number para paskila king lalamda rin kaya katamang luklukan. At isulod yun na pong masalese, din kaya kayong face mask hanggang mayari po yung misa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayongan. May tipon tamo po ngayon ni batay ang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapo ding makatuki. William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adir David, Zenaida David, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriel Calara, Ryan Margot Calara, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbodan family, Jewel Buen, Florendo Buen, Angel and Monette Capulong wedding anniversary. Para King Aldo anibersaryo ning Karelang Kebaitan, Maria Christine Errington, Mirna Gozong, Virgilio Carpio Sr. Para King Kayadwananda at pamanantabi ng Banal na Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Maria Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Senyolit Pineda and family,
Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, Jemiel Mariano, Evangeline Manankil, May Ann Aquino, Eliana N. Joaquin, Bea Brenda Maga. Paraking kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual ng Joy Espino and children, Krista Marie Alvarez, for good health and protection of Imang Auring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex and Ler Paras and family, Gabi and Julie Fabella and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Miguelio, Norma Manaloto and family, Seni Capili and family, Herminia Narciso and family. Paraking malalagong kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence, Ricky Brillante, Richie Pablo, Cipriana Boncocan, Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Fabella Sr., Gina Grabarski, Agnes Pangan, Lourdes Guadamor, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Lolita de Jesus, Ulpiano Ruiz, Lucing Candelaria, Relly Ruiz. Petition and healing for successful surgery of Eunice. Ganakantala naman din kaluguran tamang mayango nagye lalong-lalo na Rita Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Susana Between, Mercedes Between, Alejandra Between, Godofredo Batak, Eleanor Maldia, Policarpio Between, Roberto, Milagros, Raul Between, Ursulo, Magdalena, Jeremias Between, Francisco, Aurora Dizon, Antonio, Cisenando Dizon, Odilon Dizon Sr., Marieta Raimundo, Clarissa Fabros, Roman and Epifania Dizon, Hermenegildo Dizon, Nemencia Dizon, Estrella Dizon, Jesus Alan, Teresito Maglalang, Adelwisa Rono, Angel Dizon, Grace Werner Dizon, Mali As Dizon, Eusebia Gloria, Roan Ramirez, Dioscoro Sr. and Lucila Ramirez, Dioscoro Jr., Diosdado, Nair Ramirez, Edgar Ramirez, Aurea Montalvo, Manolo Dizon, Roman and Elena Viray, Esther Viray, Lucia Fungo, Max Fabella, Raymunda Yagonia, Justiniano Manansala Sr., Almario Magdalena, Roberto Salta, Teresa Tuason de Guzman, Leon and Sosimo Grabarski, Dominador Milagros, Lola Marie de Castro, Virgilio Narciso, Manuel Bautista, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bonkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Josefa, Alberto, Julio, Raquel, Cecilia, Elijah Corazon, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buan Jr., Rosenda Malik, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Aaron Fabian, Nati Bognot, Rufina Ferreras, Catherine Kyle Manlapas, Daisy David, Keith Jerome David, Ricardo, Marianito Ador, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Leopadia Bermudo, Gertrudes David, Venencia David, Angelita David, Felicissima and Alfredo Sarmiento, Milagros Amador, Lutgardo Felix, Rodante Sangil, Lorenzana de Guzman, Lucas de Guzman,
Vicente Martin Rivera, soul nearest the gates of heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Teresita Goshang, Rolando Chu, Mariano Chu, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Benvenido, Esperanza Ruiz, Celestino Ruiz, Clarence Capulo, Felipa Candelaria, Soledad Sanchez, Virginia Ruiz, Attorney Ner Luciano Biag Jr., Leonard Biag, Luciano Biag III, Lutgarda Biag Ong, Leopoldo Masangkay, Filomeno Banal, Felina Banal, Leonardo Layog, Joel Layog, Jennifer Cortez, Carlos Cordero, Perla Cordero, Gerardo Bereras, Jean Yu, Fred Yu, Moymoy Mamangon, Consuelo Barreras, Valentina Barreras, Maxima Silos Family, Janet Sampaga, Eddie Artesano, Honorata Salunga, Clarita Velasco, Vitaliana Velasco, Valentin Velasco, Ogido Velasco, Estelita Velasco, Jose Velasco, Adelaida Francisco, Elena Francisco, Francisca Francisco, Alberto De Leon, Carmelita De Leon, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, pangadita la disablang kalado lalong-lalo na rin mga ilang impakalulo ninggit. Panalangin ng Pope Francis King Pandemia, kinlagyo ng ipaampo ng anak po ng Espiritu Santo, siklaw tamo po. King mit mong kapakumbaban, siklot at adwan taking Diyos na sana po sana iting kapandemya. Alang hanggang ipa, banaw sa me pansining tao, pepatok na nga mesa guling kimot ning yato. Pepatahimik mo yung kangi, ay kami mismo ing makirapat. Pepagkulungan mo kaya balemi, ban panintunan da ka ngeni. Pepakit mo kaya kami nga lang kwenta yung upaya at sikanan mi. Ni bagsak ing ekonomiya. May nga sarala ding pipagobran. Dakal may nga lako obra kaya kami. At siniklaud kayang pasibayo ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulan da ka at inisip ming insablang at kaya kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi nanong nano kami ngeni, at nanong at kaya kami, ibat ngan kaya ka, at uli na ning grasya mo at pakalolo. Siguro Ginoo itang kapag subukan daralanan ni yapining pakalolo mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ning kaladwami, ban makapagbalik kaya ka. Manano na sang pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso at mitayid king panalangin, manyad king pakalolo mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, iloko mo niting virus king yato. Iba, kasasawang manaya kaya kami. Patawaran nyo kami ng emi pansin at eke makiramdam king awos mo. Uling megi king makasarili at akalingwan ming iko ing Diyos mi. Yagkas mi nga mano mo, at mipaldan pa rin kaladwamit katawan at ing buong yato. Itiadon mi kehoy pa king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal espiritu, manggaman king alananga. Amen. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyonig pam, poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, mantabi kaya kayungan. At kaya ka antimori. Magumpisa na po yung panahon ng Adbyento at metong ka rin nga kakita mo ning magumpisa yung panahon ng Adbyento, yapin po yung corona ng Adbyento. Advent Rite. Bendisyon niya pa mo po, bayo tayo sundo ing pamagdawon tamo king sakripisyo ning Santa Misa. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, mitipong kami king lagyo ng Jesus, ing sala ning iyato. Adon mi kekang ing bendisyonan me, iting korona ning Adbyento, mi paganaka king alananga, ang pangalang kupas ing lugod mo, ang mayakid king pamamiyamo kaya kami, king anak mong bugtong. Sopan mo kaming misadya karing sarili mi, para king kadwa ng panyatang, at sopan mo kaming tuni, magmasusi, antimong kapigaganakan, king mumuna ng panyatang kaniting kapaskuan. Kabang sisinjan milareting kandila, ipaganakan na sana kingi Kristo, yeng sala, amitabi king karumduman, abinunganing kasalanan. Pagkalaman mo kaming karing grasyang, painggulot karing kasalanan mi, ban manatili ang milalablab, ing sala, ning lugod na karing puso mi. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bata mo pong maging karapat-dapat, magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo kinmipnong kapakumbaban, si siyan tamang kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Aminan ko, King Diyos, sumayapayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat at ngailiwang kakulangan. Ulinita, ipaniga po ko kong Santa Maria ang Kapinalman Virgen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangan niyo ko King Diyos, aginuta mo. ing Diyos amayupaying totoo pakaluluwa na katamo, at king pamapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa, king biye alanangga. Amen.
matsubanwa, pangimbutan da rin puso min palining kekang lugod, at pagdalupan da rin kaisipan mi, insala ning kekang amano, palablaban mo ingkaw mi kang Kristong kekaming talapagligtas, at ipagkalob mo ing sikanan sumulong king lugod, baning bunag ning kayang panyatang das na nakeng magsaya arapana, at matulang tatanggap king sala ning kayang katutuan, itiyadwan mi keka king kapamilatan ning Ginoong Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kang bemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamas ang iba't king libro ni Propeta Jeremias. Ngananing Gino kanako, daratang na ing panahon nung kapilan ko tuparan, ing pangako ko karing memalen ni Israel at Judah. At king panahon na ita, paltokeng manibat kang David, ing metong abanal a usbong. Daptan ning aring ita, ing mayap, ing makatuliran, king mabilog a bansa. Miligtas na ring memalen ing Juda at Jerusalem, at bibiyabela king alang panganib. Ing syudad mayaw siyang makatuliran niya ing kekaming Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Gino, kako ituro mo sa rin kaya kang dalan. Ituro mo lakako rin kaya kang tuntunan. Ituro mo ko at tairan, king kaya kang katutuan. Huling ika yung kakong Diyos at kaligtasan. Patitingapon ikang kakong hanayan. Mayapeng Gino at makatuliran, tuturune ing tunay dalan, karing makasalanan. Teralano ring apagkumbaba, hindalan ing katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. Ding sa blang dalan ning Gino, katapatan la at para karetang tutupad, king kayang tipan at kautusan.
kalugurano ng Ginoo rin kayang maminto at karela pabalot ng kayang kasunduan. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo, Karentao, Tesalonica. Manano na salan, paragulan na, at palablaban ng Ginoo, ingke kayong lugod, kimetong at metong, at karing sablang tao. Anti mo, ilugod mi, ke kayo. King anti kaniting paralan, pasiknangan, na kolob, bang manatiling ganap at talang kapintasan, king arapan ng kakatamon Diyos at igpa ang gakim pangyatang ng pasibayo ng kakatamong Ginong Yesus, kambe ring sablang pinili na. At ngeni kapatad, king uli ng Ginong Yesus, ausan mi ing kayong kapanandaman, kilalo yu sanang pagkapilitan ngeni, ing mibye kayong kalugod-lugod. Impamibye asukat yung tuntunan, agpangking abaluyok ke kami, bang maging kawili-wili kayo king Diyos. Uling baluyula rin turuno, ay iba't king Ginong Yesus, at ke kaming tiro ke kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas, saupan mo kaya sana at iligtas. Ing Ginoo, mantabeya kaya kayo, At kaya ka, antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nakaringkeyang alagad. Mika ating palatandanan king Aldo, king Bulan at karing Batuin. Ding bansa keti king Yatu, mga gulula at malitu, uli na ning dayat malat,
at ning alun. Mga bunsul na ring tao king takot at king pamisip da karing bagi mga palyari king yato, uling mayugunla at milisyala dalan ding planeta at ding aliwapang bagi king banwa. King panahon na ita, akit ding daratang inganak ning tao, busal na ning biga, kambening maragul akayupayan at kamalan. Kabud magmula ng mga palyari reting bagi, tumula kayo, uling malapit na ing pangaligtasyo. Mingat kayo, eyo paboren, ing mipasoso kayo king katakawan at pamaglasing, at eko pay balisa king pamanintun kabiyayan, magkang dasnan ako king aldoy ita, a eko makasadya. Uling datang iya ingaldo ita king era piyadyan ding sablang tao, king mabilog ayato. Inya magsadya kayo king balang oras, manalangin alang patugot, ban mikasikanan kayo at aligtasan yu, ing sablang mga palyari at bang makayarap kayo king anak ning tao. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Good morning po kaya kayangan. Ang timurin karing makiakum, makiabe, sisimba, king kapamilatanan ning online. Good morning muna naman po kaya kayo. May umpisa niya po ing bayong liturgical year, liturgical calendar ning Santa Iglesia, yapin po ing Adviento, Advent. Adviento, Adventus, buri ng sabihan, coming, the arrival, panyatang. Yapin po atlong klasing panyatang. Potang ating daratang nanong gagawan yo, naning gagawan tamo, magsadya tamo. Nya panyatang daratang yung kakatamong Ginoo, ngening megumpisan ning panauning Adviento, pagsadyan tamo po ing Paskong pangabait na ning kakatamong Ginoo. At kabang pagsadyan tamo ing Paskong pangabait na ning kakatamong Ginoo, pagsadyan tamo ing kayang kaduwang panyatang. He came, babalikan tamo po ing milabas. Kabang babalikan tamo ing milabas, He will come, pagsadyan tamo ing kayang kaduwang panyatang. He came, He will come, but He comes every day. He came, He will come, He comes every day. Pero bayo tayo po sundoy ni burikeng palino ining Advent treat lavenya po tsukenin atin tamong korona ning Adviento makanan obat atintang makanyan metong ya pong visual aid may gumpisay makanyan ning Advent treat inyang bandang 1833. Eya po may kumpisa kaya katamo ini, dapat king kapamilatanan ning ecumenical sharing. May kumpisaya po ka rin protestanti. Meto nga pastor a protestanti, Johann Wittstern, king Hamburg, Germany. Iya po ing manibala ka rin ning out of school youth, king Hamburg. Nanong kewana, uling ning misan po, makiyak ng lakya katamo. Nung panahon ng Adviento, kaya katamo makanyan muna naman karela. O nang may kaisip yun, bang kanita makapag-meditate la, nanong gawa na, kinwa niya po yung meto nga cross. Linatag ni kinera ng krus.
Alala po kasing larawan ding protestante niya krosya ing karela, bawal ing larawan. Anya karela krosya mo. Tama ti Jesus. Talapi kakawan yan. Malyaring krus ay lang Jesus. Crossless cry o Christless cross. Pumalyari. Makanyan muna naman crossless Christ. Kailangan panimingakakit ini. Oneng linatag niya po yung krus. Gawa na, uling 4 a Domingong tuki-tuki. Mibili ang kandila kening babo, kaybat keni, kaybat keta. Nya 4. Itamo po 4 no reni. Sisimbolwana ning 4 a Domingong tuki-tuki bilang pamagsadya king daratang nga Paskong pangabait. Oneng, nung 4 lang kandila, medyo madalumdum. Nano pong giyawa na ning meto nga pastora kaya bera, ginawa yung circle. Keni, makanyan, kay ba't dininandeng dakala kandila. Sisinjan do pong tunggal-tunggal, ning misan meto nga dua lo, kay ba't sasala. Menibatan king madalumdum. Ing dalumdum si simbolwane ning kasalanan. Sulu, Kristo dinatangya, anting meto nga sulu, I am the light of the world. Nya megumpisaya po yung circle, o ini po circle. Kaya katamong Katoliko na nang buri ng sabihin ng circle. Mabilog. It symbolizes, lawan niya po alayang paklud, alayang umpisa, alayang paklud. Buri ng sabihan, iti sisimbulwan ng Diyos. God has no beginning. God has no end. Kule berdi, mabye, dininantayang kule berding bulong. Buri ng sabihan, ing Diyos amabye. Color green symbolizes life and hope. Ing Diyos mabiyaya. At tinubon ning kayang anak, ban kanita di na nakatamong biye. Metong yang simbolo ning pag-asa at intapa mo rin pag-asa na itamo miligtas tamo. Pengako ni ing anak na itubod ni ketiking yato at den Hudyo menenaya lang 4,000 years before the birth of Jesus. Itamo po ngeni magsadya tamo 4 a Domingong tuki-tuki. Kandila, sisimbolwan da rin 4 a Domingong tuki-tuki, bayo po yung Pasko. Nanula rin kule na lila, violet, dening at blue, ampong meto nga pink, uling ing Adviento, atin yang penitential character. Kabang paninayan tayong Ginoo, kabang magsadya tamo para king Paskong pangabait, atin yapong pamanisi, kareng kasalanan tamo. Daratang yak, naninggawan tamo, kailangan sumisi karing kasalanan. Itang pink rosas, misindyan niya po itakitang 3 Domingo ng Adviento. 3 Domingo in pink, kulay pink, it symbolizes joy, tula, saya, uling malapit na in Pasko. O ini po yung kabaldugan na ng Advent read niya po. So, lawen tayo po ngeni, ing Ebanghelyo, ing first reading, ing second reading, ampo pa po ing Gospel. Nung peka pakiramdaman niya po ing first reading, Ipropeta Jeremias, sinabi na pong makapawuna, kapila niya may sulat ing libro ng Propeta Jeremias, 627 BC. 627 BC before the birth of Jesus,
Sinabi na ng makapaunang Jeremias, King datangya, ing talapagligtas, gawayang mayap, bang kanita miligtas la, ding tao. Sinabi ko po na din, atlong panyatang, ngening megumpisa na ing Adbyento, magsadya tamo para king Paskong pangabait, December 25. Buri na pong sabihan, babalikan tamo yung milabas. Kanita pa, more than 2,000 years ago, mi bait na Jesus, mi katawan ng tao in Diyos. At ingin doon na yapin ng Birhen Maria, ingig pang talaingat yapin ni Saint Joseph, miging tao yung Diyos. Ing Diyos, tinipaya. Meging tao yung kalupatamo, subaliking pamikasala. O ita po yung gaganakan tamo, milabas na ito. Kalupa na po yung kakatamong birthday. Pag-celebran tamo yung birthday, yung kakatamong kapanganakan. Babalikan tamo, pasalamat tamo, potang pag-celebran tamo yung birthday tamo. Makanyan muna naman ni Jesus. Pepakin na ning lugod na ding Diyos, inyang binyen ng bugtong ng anak. Di natangya po, metong apakakalulo. Inya pinerea kilala. Ere man tinggap alay rugong pitok nangan man. May bayit siya king metong apakakalulong lugal. Alay man pihiligan ing kayang buntok. Iyeng mikla lang kinaganaganang bagay. Pero alay man tuknangan. Meging kaluluya, ban kanita, mi banditam. He became poor that we might become rich. O ita po yung gaganakan tamo. He came in history. Kaba pong pagsadyan tamo, ing Paskong pangabait, tamo kakalingwan. Jesus, pepayta siya banwa. Magbalik yang pasibayo. O ini po ngening pagsadyan tamo, ing kayang kadwang panyatang. Na po sinabi nung kapilan niya magbalik, potang magbalik yang pasibayo, it will be the end of time. General judgment, mawala na nga ningega na gana, ma-replace, alilana, iyan na po yung mag-ari. Ding mag-ari-arian, mapupus na yung karelang pamag-ari. Magwakas na nga ningega na gana, ating kayarianan ng Diyos, tipani, iyan na po yung mag-ari. So Jesus came. Kabang gagarakan tamo itang milabas, Jesus will come again. Magbalik yang pasibayo. But Jesus comes in a mysterious way. Daratang ya. Daratang ya king Santa Misa. Daratang ya po potang mititipon lang ding tao, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Daratang ya, kinganyoning tinapi, niya itama po sisimbata mo. Potang sisimbata mo magsadyata mo, migising kong maranon, munta ko po kiyang pisamban, daralayo rin kaya kayong vaccination card, maka-face mask kayo, rengal mo maka-face shield, magsadyata mo, pakikitan tayong Diyos. Masaya kayo po, potang sisimba kayo, nung potang daratang yung kakaluguran tamo, kaya kaluguran tamo, masaya tamo, magsadya tamo, lalong higit, potang pupuntalan tayong Ginoo, kailangan masaya tamo, o makabusangot tamo. Makabusangot ko po, kailangan masaya tamo, pakikitan tayong Diyos. Panaya nakatamo kini. So ini po, metong yang anino, ning kayang kadwang panyatang. Ing Santa Misa, potang sisimbata mo, sa sambata mo, abe-abe. Uling potang magbalik kay Jesus,
detang maging tapat kayo, ito kinala at sambantayo. Nyapin sisimbata mo magsadyata mo ngini, king kayang kadwang panyatang. He came in history, babalikan tamo po yung milabas, niya pagselebran tamo yung kayang pangabait. He will come in majesty, but He comes in mystery. He comes every day. Where there is love, Jesus is there. Potang nga kakita mo yung pamikakalugod. Potang lulugod tamo, Jesus is there. Nyapin po magsadya tamo, oren ring atlong panyatang maning Ginoo. He came in history, milabas na po ita, pero babalikan tamo, kabang babalikan tamo, He will come in majesty. He will come as a king and as a judge. But while waiting for Jesus, He comes in mystery through the Mass. He comes in a mysterious way where 2 or 3 are gathered in my name. There I am in their midst. He comes through His Word. He comes through us. He comes in disguise. Potang atilo ring pakakalulo. Ing depatan nyo kareng pekamalati yung diling kapatad. Depatan nyo kanako. Nyapin po kabang panayan tayo Jesus na nung sinabi na ning second reading, mibiyabya kayong alam king mipnong lugod. Mibiyabya kayo king mipnong lugod. Alang kapintasan. Uling magbalik yung pasyabayo Jesus nga na po, itasanang maging ganap kayo at alang kapintasan, ba kayong maging kawili-wili king panyatang na ning Ginoo. Magsadya kayo nga na mingat kayo nga na king ebanghelyong binasa ko, eyo paboren ing mipasoso kayo king katakawan at pamaglasing at eko pa'y balisa king pamaninton kabiyayan, magkangdas na kayo king aldoy ita, kayo makasadya. Sinabi niya po yung mipasoso kayo king katakawan, pamangan, neng misan katakawan king pera, corruption, ing dirinan ng pansin, yapin po yung material abage, pamangan, pera. Po? Kay ba't nanita pamaglasing, lamin nyo pamaninom, mingat kayo nga na. Bakit po sinabi na ining mipasoso kayo king pamangan? O ngini pandemic, keraklan po misakitan, elamengan ding kapatid tamo, nanong pantunanda kabiyayan pamangan, deng alwargo maglasing na lamo, o ba't binggitane po ini, puwata mi pasoso kayo king pamangan, kasi puwatang panganakampangan, kakalimuan mo ring aliwang tao, potang panganak ang pangan, ingke kang sarili iyang isipan mo. Kakalimuan mo no ring aliwang tao, lalong-lalo na ding danupan, ding pakakalulo. Potang panganak ang pangan, nano pong malyari, matutod kang matutod. Matamad ka, potang mabsi kang mabsi. Potang matutod ka, uling mabsi kang mabsi, lawen nyo po rin mamangan mong mamangan. Matutod lang matutod, niya may tabalay. Kung naman po pa marandaman ding mataban, pota balayo pa marandaman da kayo lipo. O potang may taba ka, mabagal ka. Potang may taba kayo, nakabisang mag-obra. Matutod kang matutod, pota biglay ang datang ni Jesus, kagising mo, laka keng mood.
Uling may patudtud kayo eh. Pota bigla yung datang ni Jesus. Migising ka. Ba, di na pala yung Jesus. Ninoy ni, nga mo. May kakilala lang mapali ka buntok. Yung kagising-gising mapali ya buntok. Kasdan mo, sabihan mo pa kang Jesus, ninoy ka. O ba't manistorbo ka? Winarningan nakatamo po ng Ginoo. Kay bating pamaglasing. Ing malasing, panayang alayo king kayang katuliran. Pati ring pengari na, eno po gagalang ing lasenggu, sisiranin kayang katawan. Ing mag-drugs, sisiranin kayang utak. Pota, malasing niya, ulingin malasing po, pati ring pengari na, eno gagalang keraklan. Potang muli ang malasing, pati ng asawa na gagawa ng panchimbag. O mo ang bigla yung dinatang ni Jesus, malasing ka. Ngayon kaya, ninuhi ka. Namang kakilala ni Jesus. Baloy po kang Biblia, makasulat. 1 Corinthians chapter 6, verse 10. Ding mapanako, ding sakim, ding lasengko, ding mapanagkas, ere kamtan, ing kayarian ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verse 10. Ding mapanako, o yan po, mapanako, potang manako lang, dakalamang alulu. Ding sakim, ding lasenggo, nyay kayong lasenggo, mimingat na kayo. Ding mapanagkas, dakalang mapanagkas ka rin Pilipino. Ere, kamtan, ing kayariyan ng Diyos. Nga na pa po, inyang magsadya kayo, king balang oras, manalangin alang patugot, ban mikasikanan kayo, at aligtasan nyo ing sablang mga palyari, at bang makayarap kayo, king anak ning tao. Prayer. Mapangadi, kailangan po mapangadi. Prayer is our strength. Masikang ka, potang mapangadi ka, at akayarap ng Diyos. Uling panekang mga di, kingarapan na, potang datangya, matula ka. Nakatamo pa matakutan ng Ginoo, ding planeta mga lisyala, ding bituin mga nabula, nakatamo po pamatakutan ng Ginoo. Basta't makasadya ka, matula ka, potang datangya ing Ginoo, uling datangya, ba nakatamong iligtas. Amen? Magsadya kayo nga na, ken tutuking Domingo, nano pa po yung tutuking pamagsadya. Saya pong pigunaman tamo, nano pa yung tune pamagsadya. Dekorasyon, Christmas tree, Christmas lights, opo, kailangan la rin. Pero naning tune, pamagsadya. Kaya tutuking Domingo, panayan da kayo, mag-aral tamong pasibayo. Amen. Ipasyagtang mo pong hining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Joseph, pang mayapayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso-Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli upaya ning banal espiritu, ni bayit king kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makaluklukwa na ning Joseph pang mayapayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman ketiban mo kum karing mabie ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan,
King pangasubli dang mieding mete at king bie alananga. Amen. Magbante kayo, manatiling makagising, alang patugot manalangin, nga naning Ginoo kaya katamong king ebanghelyo. Manalangin tamong miyabe-yabe kang Jesus at kaya katamong Ginoo. Ban makapagsadya tamo para king kayang panyatang, libutad tamo, at nga tamo pong manalangin, Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para kareng mabibiyakin takot, karing sakunang makayarap king yato. Ban ing Ginoo datang niya at saupana lang talakad mong kapanatagan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para kareng magdulat katapatan at katuliran, bang ing Ginoo datang niya at di nanong kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para kareng may biyag kimpami kasala, ban ing Ginoo datang niya at ang tabayana lala kindalan ng katuliran, manalangin taking Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para kareng magnasang kabanalan, ban ing Ginoo datang niya at so panala lalo pang sumulong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para kaya katamo, para kareng kaya katang komunidad, at para kareng sablang tao, ban ing Ginoo datang niya, at ituro na katamong mibibye, meto nga mabye kalugod-lugod kaya, manalangin taking Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Ngeni adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, magbante kami't manalangin, mananunasan ng ing biyemi, isadya na naman ing panyatang ing kekang kayarian, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan niya sa ni ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamo ikasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, iba't king sablang pikalog mo kaya kami, daraon mi iting tinapay at alak. Samantalang susuyuan da kang ngini, tanggapan mo reting kekeng ayin at antabayanan mo kami, kapamilataning pangako mong biye alanangga, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino mantabiya kaya kayo, At kaya ka antimoren, iyat nayo ring pusoyo, makayat na ang king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos aginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oik pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso-Kristong Ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisawot kaya kami anting tao, ti para na itang binalak mo kanita pang minuna, at diklat ne para kaya kami ing dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panayan mi itang aldo, potang Kristong Ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang kaligayan, kanita maging kaya kami yasa, ing kaligtasan na pengakuna, ang ngeni panenayan mi, king mepnong kasalpantayanan. Ulinita kambedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesu-Kristo. Bayami dawon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keko, piraso ni, at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan,
Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miyak yakaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami nga sanang makinabang king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ting sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Mac, Father Mark, at Father Marvin, ating mabilog balayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatadming, pepaynawan at manenayong subling miye, at ding sablang meyang nabiye. King katahimikan po, ganakan talat panalangin ding kaluguran tamong meyang nabiye. King katahimikan, iyak seta na lagyo. At ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na detangalan ng makaganaka karela, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, o Ginoo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bining nuan abirhen Mariing duning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ikpang mayupaing tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananggam. Abe-abe, may kakapatad, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin at iruna ning ginutam.
Ikabos mo kami, O ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupan ing kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangapos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emosa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nonelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mang-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Oning Ginotang Jesucristo, ing makaibye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwalading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pariyaw EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong luklok o siklod king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang, salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko kingatsu ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagay, at pagnasan ko ing tanggapan da ka,
Dapot pauli na ningening pinandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilanman ing ikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, mananon na sanang iting pamakinabang, ituro na king lugot king kayarian banwa, ing kayang pangako at kapanayan, antabayanan na kesana king kekengdalan ketiking yato, itiadun ming king kapamilatanang Kristong Ginome. Amen. Luklo kayo. Siklawad tamo po. Malapit na po yung eleksyon. Pangadyan tayong prayer for the 2022 national and local elections. Let us pray
that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. For every petition, let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion and intimidation, violence and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deception and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Our response is, hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected at all times. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. That genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray all together. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Amen. Kindly rise as we pray for our beloved dead ones. Manalangin tamu, O Diyos ay pami, ing lugod mo miraras karing mabiyempong mga mati, pasalamatan da kaking maragul mong pakalulu ampong lugod, sineseming pamilyami kaniting lugod mo, at iting lugod mong alang kamatayan, iyeng buklod mi karela. Pasalamatan da ka para karing sablang mayang nabiyeming pipumpunan, pengari, kamaganak, at sablang di napat mayap kaya kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Litanya ring banal para karing mayang nabiye, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo. Kristo pakalulu, Kristo pakalolo. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo. Banal ang Mariang Induning Diyos, Panalangin mo lo. San Jose ikpang talayingat, Panalangin mo lo. San Juan at Alapaminyak, Panalangin mo lo. San Miguel, Panalangin mo lo. Banalay Anghel ning Diyos, Panalangin mo lo. Santa Ana at San Joaquin, Panalangin mo lo. ikayong banal Apo at Ingkung, Panalangin yu lo. Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano, Panalangin yu lo. ikayong banal Amiyasawa, Panalangin yu lo. Santa Celi, San Luis Martin at Santa Teresita ning Niño Jesus, Panalangin yu lo. ikayong banal a pamilya, Panalangin yu lo. Santa Rita at Santa Gianna Beretta Molia, Panalangin yu lo. ikayong banal ay Ima, Panalangin yu lo. Santo Tomas More at San Manuel Morales, Panalangin yu lo. ikayong banal at Tata, Panalangin yu lo. Santa Monica at San Agustin, Panalangin yu lo. ikayong banal Ima, Panalangin yu lo. San Basilio Senyor at San Basilio Magno, Panalangin yu lo.
ikayong banal amitata, Panalangin niyo lo, San Benito at Santa Scholastica, panalangin niyo lo, ikayong banal amikapatad, panalangin niyo lo, San Fernando at San Luis Ari, panalangin niyo lo, ikayong banal amikamaganap, panalangin niyo lo, San Francisco at Santa Clara ng Assisi, panalangin niyo lo, ikayong banal amikaluguran, panalangin niyo lo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, panalangin niyo lo, ikayong banal a Pilipino, panalangin niyo lo, San Nicolas ng Tolentino at Santa Gertrudes, panalangin niyo lo, ikayong patulunan ding maldang kaladwa, panalangin niyo lo, ikayong sablang banal ng Diyos. panalangin niyo lo, Ginoo, malunos ka, Ginoo'y kabus mo kami, king sablang sakit at kapanandaman, Ginoo'y kabus mo kami, king kakaluluwan at masipit at pamangailangan, Ginoo'y kabus mo kami, king kailan masabal at pakamal, Ginoo'y kabus mo kami, king alananggang kamatayan, Ginoo'y kabus mo kami, king alang kapiyadyan a kamatayan, Ginoo'y kabus mo kami, Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami, Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami, Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ang kapayapan, dinan mong alananggang kapainawan o Ginoo, aslagan na lasana ng sulumong alanganga. manatili la sa king katahimikan. Amen. Igpami, At syuka banwa, misamba niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ni pamintuan ng loob mo kaya ti solip ante banwa, ing kakanan mi king aldoldo, ibigay mo kaya kami king aldongeni, ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, hanting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mo kaya pa isaul king tukso, nun ikabos mo kami king sablang marok. Papo Maria, mit mo kaking grasya, ingdang Diyos sa tsukeka. Nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman yung bungan niya tiyan ni Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Ligaya ni pa at king anak at king banal espiritu, anti mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon manggaman king alananga. Amen. luklo kayo po sagli. Pabalong mi po kaya kayo keng November 30, Tuesday, Bonifacio Day. Piyesta na pong San Andres. So keng gobyerno Bonifacio Day, king kaya katamo po kapiesta ng San Andres. Andres, deta pong Andres, simbala. Dakalang Andres, Ninoreng Andres, detang malugod, alalaking talasawa. Nyating malugod, niya po, yang atsuko king lubaw, ating keng metong organisasyon, ding Andres, niya simba kayo po, Tuesday. At keng pauli na po nito, ala pong opisina, keng Martis. Kaibat ken Merkulis, December 2, karin po magbalik, may buklat lang rin kaya katamong opisina. Kadwa, 192nd founding anniversary ng kaya katamong parokya, 192 years na po yung parokya tamo. Uli pong anniversary po inining kakatamong parokya, ing misa tamo keng December 8, piyesta na po, marugula ka piyesta ning kakatamong Indo, the Immaculate Conception of Mary, ing misa tamo po apat, kalupa na po ng Domingo, 6:30 a.m., 9 a.m., 4 p.m., ang pong 6 p.m. So December 8 po parang galantaya po yung kakatamong Indo, ing Birhen Maria, king grasyang binyanan ng Diyos, kaya may pangagliyang alang kasalanan. At ang timurin po, anibersaryo ng kakatamong parokya. Katatawlian po, may kadmisyan etana ken online mass.
Potare nga luwak yung pibale-bale eno pumunta kini. So 70% niya po yung capacity niya ng pisamban. Anyapin po mag-online tamo, papaborenta kong sisimba, kabang atsuko karing pibale-baleyo, pota pong mawala na yan, kailangan pupunta tanaking pisamban. Pupunta na po niya, darakal na po rin sisimba, kanita 2121, 30%. Kaibat na nita 323232, ngeni po 434343. At sana pangadita mo pa na mawalan ng lubusan in pandemya COVID-19. Pero tina naman pong bayo ining variant niya mag-face mask tapa mo rin po, mimingat pa rin. Masakit po yung sasakit Kaya kayo man po, dakala salamat king kaya kayong pamanyimba. Talakad mo para king tauling bendisyon, ingino manatili kaya kayo. At kaya ka, Antimore. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo'y gustong lawat king bawat metong at metong pakisabi mi po, manatili tamo ka ring pwesto at panayantala ding asyarets. Ituruda po kaya katamo'y gustong dalanan, paluwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na era kakalingwan, babaldog ding form king kaon, ang makakabit lela daring pasbol, dakala salamat po.